wiring bomb de jo jirpo tu ladak inverter line heno jap ta la si pini inverter line nang smr si ke bang de jo la so switch board long heno jo kai no ta ladak ke room number 3 long pen le inverter connection pi du nang de babu masai room number 3 long se dolo la supply ang wedal lo hadak pen room number 3 long le supply pi dam na labang disconnect det nang po la phan de kang lap nang po la line mang do inverter bang ave mati lai phan te kang lap nang lai disconnect te kang nang ajak bang bar ke la close te kang nang room number 3 pen direct supply line inverter bang nang lo na dei jirpo tum inverter line ke nang piat lo non check po dei jirpo tum jo nang lang du no light fan charting de ma light bang en dolo bon karang lo le la light lo de inverter light lo la ben la fan ta inverter fan lo de la ta non bang switch pi pe lang non pi da po la non bang la dip bang ingkir bom lang pilo ma babu masai kalau charting lo ma o prabo lo ko okay lo non bang ke pakalo inverter line lo de jirpo tum jo la bang ke non tangelo bar ke non kapre ka room long ke dam thulo ladak bang ke fan regulator si ka heno ta hode jo non la switch board hack po fan regulator akimi wan elo la thon po ane fan check thu po a fan bang ang song se do charting nima charting te ma la regulator thon de se chini po de jir po tum jo non lang bom lo la hack bom lo la abana regulator bang hack elo sita non akimi regulator bang si ke thon thu lo non connection pipo jo connection pipo